2 Samuel chapter 12. The sin is separating us from God. Verse 5 and 6. Because of time, stabilize ekhuluma egameni ngo 2 Samuel chapter 12 from verse 5 and 6. Ngenxa yesikhathi yize but stabilize sesiyayikhuluma bazalwane ngivusele umoya engcwele phakathi kwethu bathandekayo lo moya lo siholile bazalwane ukuze sibe la sikhona egameni la Jesu ngivusele also to umndeni wonke kwaMasilela batali bethu enkosini in absentia egameni lenkosi siyabonga uNkulunkulu nangapho kumvumela uNkulunkulu kwethwala lomsebenzi wakhe egameni lenkosi. Sivusele bazalwane bonke abafundisi nabomake umfundisi abakhona endlini praise team yethu ikomiti egameni la Jesu bazalwane bonke abagabadabo labaqala ukufika egameni lenkosi. Siyathokoza kakhulu kuba nani egameni la Jesu. Siyabonga bazalwane also to my dear wife Mkhwanazi my prayer partner egameni lenkosi kunengile ngakusho ngaye uNkulunkulu langibusisa ngaye bazalwane. Ngiyambongela ngoba imishado bazalwane ilujumo laNkulunkulu. Ingabo imishado kumele ukuthi iphakamise uNkulunkulu, akusiyo yethu imishado bazalwane, ayigcini kithi imishado ilujumo laNkulunkulu. Nangabe inhloko yendoda ilujumo laNkulunkulu lokusho ukuthi konke lokuphansi kwendoda konke kumele ukuthi kube lujumo laNkulunkulu, unikeze uNkulunkulu ithuba egameni la Jesu. That is why bazalwane it's very important ukuthi ungalingi umshado wakho uwele ube very important than God egameni lenkosi. The day uyakwenza umshado wakho ungazuthi unesipho unaNkulunkulu uzokhuluma ukuthi phela nendoda mina nakungeke nje nginake le ndoda ngidodotise yona ngikame yona ngijubeke ingalo itangishiya le ndoda ngabe sengiyithola leyo. Amen. Ngiyenza nje bazalwane ngekutheni imishado lekhona endlini yaNkulunkulu asithandazele ukuthi siyinikele kuye. Ithi ngaba kuye thina sawukhona kuphila kuyo according to the will of God. Lokho ukuthi lo mshado naye phela uNkulunkulu akajabule ngakho. Kungabe sekuthi senashada nje uNkulunkulu akasanayo iaccess lo mshado. Sebahlale umusibani umdala umini akasekho uNkulunkulu egameni la Jesu. Ngiyabona bazalwane baguqubana sengishido bazalwane thatha babe masilela bese siyathandaza egameni lenkosi. 2 Samuel chapter 12 sibambe from verse 5 and 6. Sihloko sami sithi Sono Sisihlukanisa naNkulunkulu egameni lenkosi. Incwadi ebhala Samuel yesibili Sisihluko 12 verse 5. Phasa sihloko lesithi inkulumo yaNatana nekuphenduka kwaDavide. Davide wathukuthela wabila athukuthelela le ndoda waze wakhuluma kuNatana wathi ngifuna ukuphila kwaSimakade nithi lo muntu lo wende into lenjena ufanele afe nekufa. Kufanele akhokhe lelizinyane lalo muntu seliphindwe kane ngobe wende into lembi wayenda nesibhuku. Ngicela ukuthi umthathe verse 11 bese uyasithandazela. Nakuke lokushiwo nguSimakade uthi ngitawehlisela inhlekelele letawuvela emndenini wakho. Ngitawuthatha abafati bakho ubuka ngibanike loyo lohlobene nawe alale nabo emini kubuka wonke umuntu. Sibonge leli laNkulunkulu. Niyaphila baba wethu namhlanje. Siyabonga Nkosi kusilungiselela lona. Sibonga Nkosi kusihlephulela lona babe at the right time. Baba wethu lencwele. Sibonga Nkosi kwathi ukuthi alimanelehle uNkulunkulu. Konje kwehleni kwalo baba wethu lencwele. Umhlabathi Nkosi lo ngithi niwushiya umathile baba wethu lencwele. Sithi ke Nkosi namhla emini siyavuma babe lekhiphiyo lethu
simathise ngalo uNkulunkulu sikhulise babe kukwatini sisole babothi lencwele siqinise Nkosi namajolo lasekabo gcwalisa babe inhliziyo lethu nenzando yakho through Lord God vula babe ingqondo lethu nemehlo ethu ngegama lika Jesu incebo yakho Nkosi isetawulapha babe wethu lencwele sinikela kuwe Nkosi bodla kwenyama yemndeni kaJuda ngemlomo wayo kuvakalele Nkosi phakathi ekujuleni kwethu lethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Praise God. Lapha sabela sawuka khona live la uNkulunkulu egameni Nkosi sicela ukuthi sinakena sihloko sethu bazalwane phasi kwesihloko lesithi sin is separating us from God. Praise God. La khona la sinake khona bazalwane ngifuna sinake the separation le yakalapho kumuntu naNkulunkulu wakhe egameni Nkosi. I know bazalwane ukuthi kulokune as Africans we believed ekuthenini nangabe into engahambi kahle ngilokusho ukuthi bakithi bangiflathele nangabe ngeAfrican engakakhona ngilokusho ukuthi emadlode akithi angiflathele. That is a belief of an African. Bese ukuthi iAfrican lekholiwe livla simakade uma into ingahambi kahle inkolelo yakhe uthi ngibanjwe ngema-generational curse. Amen. But today I want us to understand ekuthenini nangabe you are struggling in life nangabe empilweni yakho awunako kutivela uNkulunkulu naNkulunkulu akuwe. I want us ukuthi sibambisane ekuthenini ngana live la uNkulunkulu ngilethe impendulo ekuthenini ubangelwa yini ngokuthi kuko konke lo tathi ubelekile owabusiseka ngabo bese uyafa sikhathi singakafiki kufe futhi kungakakuniki nezizuzo ungakusebenzele ubangelwa yini egameni leNkosi. Sithamele sakwenda ngebantu bonke ikakhulu ema-Afrika athi noma asangene endlini kaNkulunkulu athi manje abanjwe nakulo kusho ukuthi abilivele ekuthenini kumele ngihambe ngiyodilivwa kumele ngihambe ngiyokhululwa egameni laJesu. Inewe ngokuthi ngisho emapholo amedikhasta kamoya aze angabi nephula ngekokuthi kwamele ukuthi uthole incebo yeNkosi leta ufika inyathele le emabaleni kaMkhwanazi kuze leli khaya kaMkhwanazi libe lelikhululeka ngokunokhona kuqala ngibone into dedele. That a belief of a Christian, of an African Christian. Lokuthi I need someone sangikholiwe ona yebo ngiyavuma ngisizisile but kunenkingo lengakhoni ukuthi bahamba kuphumele ngiyabamba ngiyaphunyuka egameni laJesu egameni leNkosi ngiyafumana lokungilahlekelele but niyemba lokuthi nishoda sabe akhohlwe lo muntu ekuthenini atibuke yena ukuthi ume yena kanye naNkulunkulu lo labheke ukuthi ngabe umendela umuse tuba ABC. Hallelujah. So la mfuna ke sake khona la mfuna ngifuna sake kone ingcumana naye ngoba ngenza isikhathi ngayikhuluma uyentela kanelanga India simakade lehola uDavid iyahamba iyayohlasela egameni laJesu nayihamba iyayohlasela lesi iBhayibheli ngalelo langa inkosi David yasala emuva egameni laJesu ya release emabutho ahamba nemolo wawo lomuntu wabe egameni leNkosi. iBhayibheli lithi asasele David epalace yakhe ebusuku wafikelwa sidunge wathi manje wahamba egameni leNkosi kuBalkhani abuka ahamba esigodlweni sakhe ahamba David. iBhayibheli lithi bekageza umfana waBerisheba umfana ule uBerisheba nakageza wambona laseliso lakhe seliyamhawukela ekumhawukeleni kwakhe
sodzimata kwakha ubuqili ngokuthi angenta njani ayinkosi anema-powers ngokuthi agcine afeze ifiso lenhliziyo yakhe egameni lenkosi. IBhayibheli lithi wakwenda konke lokho waZimate waze wafinyelela ekuthenini bese egameni lenkosi uyafinyelela kubhekishela abantu balishoyo. IBhayibheli lithi asabonile nakulabonile ngokuthi akusibo kahle wase sowende baqebo ukuthi niyazi ukuthi funa Berisheba abe umuntu okhulelwe enakakhulelwa kutawumangaza ukuthi ukhulelwe njani nini because indoda yakhe Uriya isembili. IBhayibheli lithi ke Davide wase sofuna kwenta indlela yokuthi akede Uriya ete kuye egameni lenkosi ambulale ukuze aqishe ini ubufakazi. Sin can separate you with God. Ungasuki lapho, that's our topic. Sikhuluma lapha ngenkosi Davide nakhona ahlukumezeke kakhulu ngekhonta kaNkulunkulu, wahlukumezeka kakhulu nangeposition yokuthi kumele esale abe inkosi, wahlukumezeka kakhulu nangegift yakhe yekuworshipa kukhonta kaNkulunkulu egameni lenkosi. Wathi lokho letibili leto asizwa moyedwe waqobela. Now Davide lasikhanza khona la sifunda khona ku 2 Samuel chapter 12. Sesikhanza Davide sengumuntu ongazi ukuthi impilo kaNkulunkulu suyadiyekelela kancane egameni laJesu. So lithi kaNkulunkulu lithi khona lapho asazama lokuthi Uriya kumbulala njani kuze lesono lasasendile angasathi Uriya ukuthi inkosi yende ini kumkama. IBhayibheli lithi Uriya wenda wafika waletha umbiko wazama ukuthi amhluhle ngetshwala bese wahamba uyaphukamela umkakhe wathola ukuthi Uriya ngendlela athembeke ngayo kulobo busuku waphuma waphizwa wabuya walala emnyango kwamphatha kaBhazimate wabhala incwadi egameni lenkosi wathi hamba uyoyinika induna yempi leyo ncwadi ibhala ukuthi wena loyiphethe le ncwadi ufuna ubekwe ngembili ini la ishisa khona bese uyafa. Why? Because I'm trying to cover my sin. Committing another sin kuvala lesinye sono egameni lenkosi. So lesifuza na Davide bathandekayo lake waba umuntu lofikelwa sono ngenxa yenkanuko leyakhamba ngeliso ngekubona egameni laJesu. Lamhlanje sinake ngithi sin can separate you with God. Amen. So lapha lesasikhaza ukuthi uyeda ngokumprofeti Nathan nakafika ufika utomsola ngalendlela yemprofeti alakusebenzisa. Nakenda uprofeti Nathan ufike uyamdlalela ngendoda lekade inetifilo eziningi naye kazina linye and so on. Nabafika lapha Eva so amlanzisela lithi laNkulunkulu verse 5 lithi Davide wathukuthela wathi ngifuna ukuphila kwasimakazi lo muntu loyo akafe nekufa. Basana kungangakhi abantu sibagcoba ngemanje, kungangakhi abantu sibahlulele sabahlulela ngempilo yabo sathi wena ufanele kufa ngani kufa. Kepha sibe sathi kahle ngokuthi wathini bazalwane sibolile siyanuka tono tethu tiyesareka tono tethu timpofu kwenzeka. Kungangakhi lapho nasisibekele tono tethu ngebuqili bethu satifika sangativuma. Kungangakhi bazalwane lapho uNkulunkulu akhulumile namanje sothi uyakhuluma ngesono losiphilayo nalosithuthayo lesihleki ngaphansi kwekhopha lakho. Solomane uqinusile awufuni ukuthi kuphenduke leso sono leso. Ngithe kakhulu ngesono bazalwane ngendlela sono lesinemandla ngayo ekumthatheni umuntu sibende abe umuntu wehistory maye bekunaba bedlamini ayithanda lenkosi ayikhona inkosi nokwethembeka. But the day ongena sono empilweni yalomzalwane loyo kuyaba ngumlando ukuthi bekunamake masini. Sono bazalwane ngendlela lesiniyo yona so
Sono uyasida emasitheleni but lesikwendako Sono sengasho ukuthi ubonakale ebaleni. Now sakulungisa lakusika Sono siba nawo onke lama-tricks ekuthi ungasika kanjani ungaphazamiseki uze uqedzele kusika Sono siphele sithi nya. Uthi ungasika sive kahle ukuthi lihuka selingekhathi eswini bese sisa sesiyashiya kanjalo. Bese kuba intamantamane yakho lokuthi sengiphuma njani kunalo lesengilandile. Lana sikhanza akasekho sathane lafaka ikhaluko kuDavide ukuthi njengoba Nathani asadile ta expose kuphendula kanje kulendzaba yaNathani phuma kanje kulendzaba bazalwane. We have to repent all our sins that we have committed. Sono lesingakavunywa asikatsethelele. Angendlula lapho. Maybe omunye uthi justify ngokuthi ngiyakuwa ukukhuluma ngesono ngabe ngaphile tonweni enesenatiyekela ngabe ngaba umuntu impilo yami ayinikela ebandleni lesono party sekuyekela lo sengema kwenda lo. Let me tell you, nangabe ungakaconfess phambi kwaNkulunkulu uwedwana ku-altar lakho asikathethelele leso sono leso. Sono lesithethelele sono lesivunyiwe egameni laJesu. So akusiko kuyekela sono kusi-avoida but kuyekela sono kuphenduka kusibeke ebaleni kusidunula phambi kwaNkulunkulu usho ukuthi awu mine muntu wesono mine lengadalile isonweni mine muntu ogohlakalo uNkulunkulu ngivelele umseno wakho vele bengingubani mina egameni lenkosi utizalule phambi kwaNkulunkulu ungaqhamuki umuntu ongazuthi ufuna uNkulunkulu nibonisane ngaleso nokuthi size sendeke nje lesono kungoba wawune pressure lezipho. That is why ke manje into eningi sithi sitivumile but sivela ukuthi sono la ngemuva kuyasilanzelela. It is because thina sithi siyotivuma sathatha uNkulunkulu safaka conference sathi ngiyativuma but in one condition ngifuna ukuthi ube convinced ukuthi bese kude lengakwenda. That is why I committed this sin. Lana sifuna ukuthi Davide was the chapter yinze ngestart. Sifunda ukuthi ekubeni umprofeti Nathani amtshele ukuthi muwe Nkosi. iBhayibheli lithi wathula timbali takhe wayamthandaza wavuma uNkulunkulu. Ngokuthi ngonile. Ingakho uNkulunkulu athi Davide umuntu wenhliziyo yakhe. Bazalwane sinetono lekade besiphila kikho. Sinetono lekade besitenda. Sinetono lesikade ungilamuhla letono tize tingemanyeva endleleni yethu yokuhamba naNkulunkulu. Asikhona ithoshita kahle sihambe naNkulunkulu. Why? Because letono lisatenda ngasemva tingemanyeva. Egameni lenkosi kangakuba lebanye itono tabo tibe baze bathutha ngisho nasenzaweni yangakubo bahamba bayokhonta egameni lenkosi kunomunye umphakathi ngenxa yetono labadelini baqala ngokuthi by stop doing kuleso sono leso abasasi part of. Let me tell you, nangabe lesono leso wasibalekela ngekushintsha umango lesono lo wasenda kulo mango lo sono lesono sono sakho siyamlandzela. Buko konke lotamele ukuthi ngabe uyabeleka njengalo mntana lo watalwa ngoberishebe egameni lenkosi lidla uNkulunkulu lithi wafa lo mntana because yonke into letholakale ngesincele yonke into etholakala ngesono uNkulunkulu akayibeki ihlale ibuye itaba part of ukuthi wena sodumisa uNkulunkulu naye ibe khona uyayidestroya lo uyayidestroya lo. So kwesinye isikhathi uNkulunkulu utayela le grace ukuthi atisuse lezinto letisolomane tikudonsela phansi but ngenxa yokuthi wena awufuni ukuthi uvuma all-heartedly letono uqhubeke ubambe. Uyazi ukuthi lo mfati lona akusiyo umfati wenzanga kaNkulunkulu, ngumfati lo wamuka lenye indoda. Uyazi ukuthi le ndoda lona akusiyo ngokwenzanga kaNkulunkulu, yindoda yebantu. Buthi nasekafika uNkulunkulu abona ukuthi munye wenu usayishisekela inkosi bese uyatamatamisa egameni lenkosi lo umshado athi no tamatazo lo mshado ukuthi manje uziyolunta ama divorce bese wena
wena lo sothi kumele hamba namuntu jike kube umuntu ofuna kuyawubamba emaphephe divorce uthi akuna divorce. But God is trying to deliver you kule sono osesonweni unemvonza yebala. UNkulunkulu asetela lento libe lula bamazini. Ukane ngasentinto libe lula. Maybe kunemotolo. Lo wathi kunemotolo lena imoto lena sencele nayo. Kuba khona wale motolo uNkulunkulu enye mabombo sikhodisa kahle le moto. Ayele le motolo iyechiwe ihamba. Ungasabonga uNkulunkulu ukuthi maye ngiyabonga Nkosi ngoba ngiyathi kahle ukuthi njengoba iyechiwe yahamba ngiyakho ukuthi ngayithola njani. Kwaxoxa umuntu emsebenzini ukuze kube nale moto. Kwaxoxa umuntu egameni lenkosi ukuze ngibe nale moto. Ithi ngethiwa le moto uqhubeke wena uyoyifuna imoto lemaphoyisa nemameli yolanza imoto lokwatela ukuthi uNkulunkulu is trying to disconnect you to tonke lelilo lelidadonsela phansi. David wamfikela lo nkhuluma ngakho. Lo mntwana lamthola kuBersheba lidla uNkulunkulu lithi nakasuka uProfeti Nathan kumtshela ukuthi lesehlakalo losendile wena uNkulunkulu utakwenda namu endlini nangesihlobo sakho egameni laJesu. iBhayibheli lithi nakasuka uProfeti Nathan lendvodzana lebekade bekayithole ngesono yahlasela ukugula for 7 days. iBhayibheli lithi khona lapho David waba umuntu loba sesizini omkhulu. Kanti wathi manje wakaya ngisho nokuyokudla wahlala azilelo bazalwana. This so painful. uNkulunkulu asavele ukuthi uyathi lento lebamba ona ukuthi ungakhona ukuthi ivela kumnanzi kuleli vangeli lothi lemukele nginawo umvumele musu but ngale ndlela bazalwana lesimafunikekela kato dino lesithole ngesekele sibambelele kuyo. Afonelike testimony bazalwana. Jesu. Mame matufunela babenzimisa egameni lenkosi umuntu wesifazana. Ngithi ngifunele mine angekho. Sisaphilisa naye kwase kuyaphela. Kwathi kuphela ngase ngiyahamba ngiyahlala ngedwa. Ngahlala sengimuntu lomusha sekuphele ubambabe bani. Ngisathi ngedwa kwakune teacher lesazi sipresent nomunye umuntu lomhlobo isethe teacher kwaba teacher lemani kwatona naphuma mahamba nato ngawuhlala nato nalomunye umzalwane nasihleli lapha letaka teacher tibhikwe natalo umzalwane labantwana nabawashisha kwakufa letamtodwa teacher nithi ngakuye emsebenzini Mkhwanazi sangifela iphepha lakho likhulu leli brown. Ucela ngiyabona kube bantu washaka le teacher. Wahamba ngagcine ngabona manje ukuthi bona vele teacher ifunani teacher. Ngisathi sebenzisela le teacher ngoba dasenza wena ngakhona ngamtendele khona mina my own empire kanjalo without God direction ngangitakhele mina. Wathi ngathi nangithatha insizwa ngoNkulunkulu wase uyaqhamatamisa kwasuka emakhombo wasala emabele. Mina bathi kwaba nemakhoba lewathathayo ukuthi le teacher le ngizawusebenzisa. Bona God is disconnecting mina nabo lengitakhele bona. Umbeke lokungcono nangilanto ukhona. But solo ngifuna kusuka ne teacher tangana. Ngitafa lonke bazawuphela nya. So when God is trying to liberate you from sin, without destroying don't get it link back to the sin like service Musa bambelela uso. Hey, what's ambeleti? Uyabona ngisho nebantwana labambelela labatholakala bayafika badala bahlupha labantwana bangathandi akusibo labahlupha uhlupha lendlela labetha nayo angishiye khona ingakudlala sangishuba sithi njengoba nangathatha ingathi ngamtshela umuntu ukuthi nathatha once and for all kungabi nekulinga pheze futhi nibuye sichandise lathathu Solomon lithi uNkulunkulu usaka ngkhombe ukuyini labantwana Solomon kubathola lapha kulabashado lapha uyabashado imithelo uyoba ngoAbsalom lapha
bayongilisatika labantu abakolomshado uyaba Absalom lo mntana lo la emshadweni sidinga ukuthi nangabe so wafika lesigaba leso bese ucina kakhulu emthandazweni because I'm telling you bale revenge banjalo bale bagqubu banjalo abakonzakala because ngeyindlela labathanda ngayo and nangabe sombulelekile so understand lokho ukuthi lana yini operator la ku-operator lendlela la vela ngayo lo mntwana ufuna bese awulingisa David bese oleba lapha nangabe ukubika ukuthi uhlala kagoba kahlale kagoba for peace sake because once wafuna ukubambelela kubamba ngekhanda let me tell you kudadule kunenkinga like awundlebe baba Tubulinzo. That is why imishado leyakuSankulunkulu lenyona si ufuna ukuthi maybe lo babe noma lo mama labantwana already uthando bawuphethe ngesina but lo mntana labantwana lo lapho mshado abafuni lutho but ikhona indlela ukuthi abantwana bangaqhubeka kwatela ukuthi bakho but bangabi enzaweni lapho Nankulunkulu asabeke isibusiso khona lesizwe then bese kuba umusa kaNkulunkulu ukuthi labantwana bese sebayasilelelwa kule ngadi lesha yalomshado bese nabo sebabuya babathwabo babanjwa kule ngadi lesibuso lesizwe bathi akukava makwethu naku makakonta bona nangabe umhlaba sowuphilile utawubantu baphepanza ukuthi kulele ukuthi afe lo baba sasana lesemali babese bayavuka babese bayavela ukuthi thina sibo Absalom ukhona lokwendeka kuthamanga kodwa angqondo ubese kuyavela egameni laJesu sebaqala bamtshela bathi biyela kimi bantwana biyela kimi ukhulume bantwana babo lokucaba ukuthi baphuzana nabo babe mfika njani it's better ukuthi usaphila lesekele usethe kahle nangabe umbabe une-property ulanani hamba uyolungisa kamasa usaphila ungamshiye enkingeni nomntana bakhe it's better ukuthi usaphila isikhathi usasenazo hamba uyekadlela nongena uyawubhala phansi ukuthi uyakwendekani ungasekho ungamshiyi umkakho noma umyeni wakho enkingeni because let me tell you ngoba la kunesono khona kunemmango la kunesono khona kunekucabana the day uhamba sekubawa lelifa egameni lenkosi imali lebazalwane indenyenini noma nyalo ungathi labamile bangikhijakija ukutimba labamile serathi sinabo hayi baba bangahamba bayosala bangaphela inkuni no nangabe uNkulunkulu angakabusi lo khaya nabe uNkulunkulu angakabahula abantwana bangakasowe endlini yabo bayakuvukela abantu David wafuna ukubamba le ndodzana ayithole uBherisheba wafuna kuyibamba ukuthi ingafi kanti bebele besuvuleke bebe ukuthi no the Lord is dealing with my life uNkulunkulu susa longakameli ukuthi uqhubeke nawo that is why uNkulunkulu lomntana wambulala waqhubeka David wathola abanye abantwana base abasafi why because uNkulunkulu ebela phendule wase David uyambusisa uthi uNkulunkulu lo lokwente masithelele mina ngiyawukwentela ukuthi kwendele kuwe lokuyihlekelele phambi kwabantu bonke abantu bazalwane ayikho into lebuhlungu kunokuthi yonke into besisishela kandla ngathi maye ngokusisekile maye ukulesigaba manamana bese kugcine sekuyavela ukuthi kwendekana ngalengcebo lona kwendekana ngalengcebo lona kunebantu bayakhala ukhala libhungana kunebantu bayafuna bathi ngabe ubonana nomntwana Mkhwanazi siyeva bona bathi uyashukhalela abantu lolungu kepha maye leti nkomo tabantu la sidla tona
sibana sonke lasidla sona imalobe ngokuna sin can separate you with God. Incwadi Isaiah chapter 51:59 iBhayibheli lithi tonodele ngibusithile buso kaNkulunkulu. Incwadi kaNdaba chapter 15:8 uthi umthandazo wesono uNkulunkulu akamuva. I've come to bring an answer in your life. Lokho kuthi Musa uhamba uyodilambisa inthabeni. Musa kungenela prayer groups and so on. Ushenza ukuthi ingabe mina naNkulunkulu siphethe nenjalo. Ingabe impilo yami naNkulunkulu imele egameni lenkosi. Bazalwane, tono lesitendako, tono lesinado, tono lesangadivuka. Solomon liyasikanza. The active tono lesangadivuka. Noma ngabe kuthiwa lesono lesi wasela wagwetshwa imanje yasesiteni waya wabhekile egameni lenkosi wafayina waphuma. Hayi lesono leso uNkulunkulu sono active wahlawula uhulumende. Awusivumanga uNkulunkulu. Ngithetha umemethela la umhlase singakahambi insamba. Ekutheni bathandeka moya logcwele kaNkulunkulu lohlolisisa inhliziyo nemizitho yakho. Lo wathi ngishodile lethethe ukuthi dingani. Lo lathi kolibili lethu ngalingemuva lethu. Lo wathi bonke lebesikole basithelele egameni lenkosi. Ngithetha umemethela ekutheni singakaphumi la. Ake sesithandaze kanye sesinike uNkulunkulu ithuba lokuthi asake akhulume ngeliphimbo leprofeti Nathan. Asake avete ekutheni bubi lesesibedile phambi kwaNkulunkulu bungiphanane bese awuphumi kulomnyango ungakakhuluma ehlizweni yakho ukuthi Nkosi yiba nemusa nami nempilo yami. I have sinned against you. Ngiya-admitha ngonile phambi kwakho ngithethelele egameni lenkosi. Lithi ke livile lakhe letono lesinako thina uthi asike sithethe indzaba egameni lenkosi. Uthi kabese uyakihlanda uyakigeza ilo mhlophe njengangokwazi bese uyakithatha atiphose kwakhe lokhozo. The reason why you are unable to forget your sin, it is because usakatihlandi kuNkulunkulu. Uthanda lo Nkulunkulu lesikuye ngamoya wakhe utisibekela tonke tonke. Hallelujah. Lithi leli la Nkulunkulu luthando lakhe uNkulunkulu lalo lenjalo lisibekela tonke tonke egameni lenkosi. So bathaleka I came to bring an answer ekutheni kuna indzaba kuna impilo yakho ekhululuzeni egameni lenkosi emthandazweni spiritually awukhona kuba access to your God. Awukhona ikuthandazela uNkulunkulu wakho. Awukhona ku-achieve through your prayers. There is a sin lokufuna ukuthi ugile naso usivume phambi kwaNkulunkulu. iBhayibheli lithi Davide wathi nebele afe lo mngane egameni lenkosi. Lithi iBhayibheli wase uyavuka egameni kaJesu wahamba wageza wagqokisa wase uhamba uyokudla. Why? Because we understand ukuthi now my life has to start afresh. The reason why we are not going forward as bonakali simile noma siyahamba egameni lenkosi ayibonakali spiritual growth. Why? It is because simele tuwetono tethu sifetina egameni lenkosi. Sithi ke swati kune dividend adikho dividend nasokholiwe. Uyakivuma tono takho usho ukuthi Nkosi Jesu ngilamlele egameni lenkosi. Tono tami ndibusithi Isaiah le tono teno ngito lesithe kusobela uNkulunkulu. Akuna mprofeti, akuna mvangeli, akuna bishopi lotakunika tibusuka sekhaya ezulwini ube wena ungakabi umuntu lofanelekile egameni lenkosi. Uthi Jesu mfake akusibuhle ukuthi ngingasithatha siba sebathana bese ngisinika dile egameni laJesu. Why? It is because lo mfati abewetive insinziso noma kube ivangeli yakusakafinyeleli ngapawula etiveni egameni laJesu. So bazalwane angeke sithole into talombuso kaNkulunkulu sithole ngekungena ngekunyelele. Sithole ngokuthi ufanelekile yini na encwadini yakho iBhayibheli lithi nangabe sidla lesikho lesesumgimba waKristu asibe bantu lesijana lesifanelekile ukuthi we can partake in this holy communion. Hallelujah. So letelo kaNkulunkulu bathandekayo umbhali uthi abatshele bonke labalungile ukuthi tabahambela kahle egameni laJesu. So lokulunga loba kusiko khadushishana egameni laJesu but lokulunga loba in the right standing with the Lord. Asho uNkulunkulu ukuthi yesathane umbonile ijobe emhlabeni egameni lenkosi uyabalekela bonke lokubi lesona sikho kuye uthembelekile egameni laJesu. Wabeka uNkulunkulu
uyashumayela. Yebo siyakuba uyashumayela, but God is not happy ngaloko lokwendawo. Akasi happy uNkulunkulu ngale nkonzo lesibusisako, noma singabusiseka sihlabele nawe, sisubasube nawe egameni ngosishayele tandla, but emasulu asibabile athi uyawuvuma nini ngoba ngifuna ukungena ivision yasisono se-unforgiveness, ivision yasono se-pride, ivision yasono se-fornication, se-abduction. Uyasazi the day you admit, Lord, I am a sinner. Uyasho Isaiah egameni ngose umile Isaiah uthi egameni ngose ngabona sicelo saNkulunkulu egameni laJesu eceleni kwaso kwakunelilati nemalahlela bovu, ingilosi yamthatha ngendlawo yaseyehla intandane ndizebentane yandithinta egameni laJesu. Uthi Isaiah, haleluya, uthi Isaiah akathintwa alamalahla, thintwa ulomlilo. Uthi ndizebentane ingonile nalabantu lemhlala thuthe nabo bangonile egameni laJesu. The day they're going to admit ukuthi wena usono kangakanani ngokwendalo, there will be a breakthrough. There will be a change. There will be a change. Lokuqinisa inhliziyo yakho. It will not end up with you. It will not end up with you. Egameni laJesu iBhayibheli lithi nakamtshela uprofeti Nathan uthi bheka uNkulunkulu nawunokwenda emasizeni utakwenda ebaleni and akwenda nje akamtshela ukuthi laba Absalom. Uthi ngiyabona lesihlobo sakho. iBhayibheli lithi wathi asake emakhosikazi nemaprofeta and so on, Absalom asakhulile, wathi Absalom sobangilisa kini. Kwaba i-disaster, kwaba i-embarrassment, ngokuthi indodana yeyisi ingatijabulisa ngebafati beyisi. Sono sidahlukanisa naNkulunkulu. Umthandazo wesono awuva. Tatithi mbili ibethelena esiphambanweni. Lesinye sithi sine silapha nakwemisebenzi yethu, lo akanaqala sineke phasi kwakhe lokusilengisela kuyo siphambana. Uthi boss mana umkhumbulo embusweni wakho. Sin can separate you from God. Nasopholiwe ayikho indaba yama-generational curse lapha mama. Ayikho into ekuthiwa ukuthi kumele kunyathelwa kwakho kungcintile bazalwane kuyokwethemba. Nasopholiwe ayikho indzawo ukuthi sitafuna the Holy Salt ne-Holy Water siyifafade lapho siyishiye ukhululeke. iBhayibheli lamtshela ukuthi losoKristu Jesu onjani, so sidaba lesishapela sevela yini. So ngikuphi lokunye lokusha lekulambele ukuthi kwenteke kini kanti already vele lokuzala kwendlule lokusekhona. Athi umbhalo Isaiah athi bheka ngenda lokusha ubona kwena njani seyakumbuka. It's time bazana emehlo ethu ngathangavuleka. It's time whereby we understand ukuthi uNkulunkulu phakathi kwethu ufake ini. God has trusted us. Ngemandla lameka aqhazeke. Uthi Jeremiah, I knew you. Usasebenza ngase ngiyagqoma. Sakho bazalwane singaqali nje ukufomisha ingalo ngisho makhala indlebe usangaqali kuba khona sisangabikho ngisho nasesibethenza bomake bethu sabe sibotshiwe sa-anointa we were foreordained egameni lenkosi singakabikho ngokuthi nasesiphumile sikhona siphula sikhona bhidida sikhona kwakha ngale anointing yesanika yona sisasendlwini angizini kuthola umuntu lokunakuye ngakuyongibhiditela nathi ingilamba lekisekhaya angizini umuntu lokunakumdzabulisa nake bastrong ngasekhaya uthi ngamine ngithambe pure before the God ngikhulume ngithi uthi wena Nkosi egameni laJesu nababita igama lakho basoze bachapha ukhuluma with that faith and boldness because lolo khuluma ngokuyatana nawe. No matter ukuthi mayathi kanjani imithandazo, no matter ukuthi malathi kanjani imivesi, but when you have the sin in you, nabe sibusa lesono uyakhuluma igama lamakhulu nabe ngabe ayishintshile impilo yakho but akakusiphi because of this the sin dominating your life. Umusa sono wena ushusha sono
awudziwe na kuyindzaba lebafati bangalesike yawuthandaza awudziwe na egameni lenkosi kuyawubhosha ngemafutha awudziwe na kuyozila 7 day wena uthi awuvuma sono sakho. Oh my God, uthi ngavuma nje sono sakho. Sono lesivibili, sono lesivibili. Awavija ngosiyama awamati moyingcwele angathi ngifuna ukuthandaza egameni laJesu. Labanye baze bane marekhodi ngokuthi nginje njengoba nginje kungenxa yasibaha. Oh glory to God. Ayikho into bazalele eyihlekelele le-exista kwedimpilo ndethu ledale umuntu. Lo muntu loyo kukhona kukwenta kuphumela usamqoshisa emsebenzini. It is because of kini bese ingakho ekadini lasimanghathe. Kini bese kuphila sono phakathi kwabo. That is why abasobhalane ngokuthi ngingaqoshiseka nje ngalula ntalabeli ngasenteko nje nokukela. It is because ubusa sono phakathi kwabo. Let's keep away from sin. Let's live the holy life. The Bible says asimeni kwele njengoba loyo losipitila shalina angikwele egameni laJesu. Ngabe bazalwane uthi umpostoli anathi yini egameni laJesu ukuthi le mitimba yenu ilithembele laba beNkulunkulu. Hey, hallelujah. For glory to the Son of Man. You cannot present your body as a pure living sacrifice unto God. Now what did I say ukuthi wena uhlonyonyombe abafati bebantu. Now what did I say ukuthi wena ebusuku ushushubisa isango. Now what did I say ukuthi kunetito lo atendi udela tudele ebusuku but ukhona kathengile you are expecting God to touch you and take you somewhere. Forget. You are not going anywhere unless you repent. Unless you repent. Unless you repent. David it is because Sono ascended Emin. Why Emin? Emin with the man's way hamba. Emin we are kind. That is why our sin is Sono becomes a one. Why? Because Mum is a one. What Mum and the Buluma, the Mum Christian just says how I can make a boss. Our call the man who said the Sono, but no matter best I need to make that today. And I made that just put you on the one. You don't fool, but if you mean who will dance who will shake out, but Lava makes no so yabo, but that's the last 3 days here. My car, best about is the wood after part. Best about 7 after part. Who after part if you never best about the wall of my heels. I die after part you never must. But that's Pastor means. But that's Pastor means. That is why in ladies daylight, kune ladies night, kune ladies night. Ayiko in ladies daylight. Why? Because Sono asideki ebaleni. Sono asideki ebaleni. Once was waba sebusuka emaswati kwazo, ulethe emaswati kungahla kwenenjalo. Weni uvukumena ungaze kube mnyama. Amati mkhumana. Amati mbalo sebenzisa amathuba sebusuku. Singayela umuntu because ilanga lekukhanya ukhona. Ubonakala ngathi nayo khanya. Kanti phakathi kwakhe unedona. Ikakhulu lesono lesibazana lesibambe ngisho nabasha bethu. Uthwena unemntwana. Wathi ukuthi unemntwana ngale masebenza. Ngale Mkhwanazi wathi ukuthi unemntwana. Kanti umntwana akazaniphala ukujona. Wathi ukuthi unemntwana usamfundisa. Umntwana akathe aqala kuhlela without your permission. Uyahlela umntwana wakho awathi imisebenzi yesono imisebenzi yokunyama. Indodzana yakho inejazi lemkhwenyana ubaba wakhe wesono awathi wena. Hidden secrets will be revealed in daylight. Live la mulu lithi konke lesikwendayo basithele ngomhla wokuphela uyabayenza abantu. Uyabayenza abantu. Bazalwa cela kuthandaza. Cela kuthandaza. Ungaqinisa. Tomorrow may never come.
Ungaguluzi. Isikhathi sifelile. Jesu yabuya. Esabuye Jesu ufuna abantu ingubo yabo lihlangile. Negazi lakhe. Musa kwakwabana. Musa kuqinisa inhliziyo. Surrender all to me. Surrender all to me. Let me assure you, noma ngabe uqaba ukuthi ngesono lowasenga angeke kulula kuthetheleka. Try it today. Try it today. And see what you will do. What does it